last winner or move vote in. What I say? Because you who say, Nankes say, Mama, oh, now I won't now so your bread was. You catch a de bromas. And yes, Uncle Yabesi Ogana, Uncle, one print and pronouncer. When Bempah, Mumu, Yamoy, and more to hold it out. They say, Mama is controlling the nation. And the members were winning, the members young farm out. And near farm out the end and Yabesi and Yanko. And in Yakun, no better no affair. And this all conscious any mundia, as I said about me, actually. Now, Oje Muma, Alan. And a woman Cassan to question woman hold it out. And I guess a national cathedral, a Kufado, of our under Owusu Bempah, and to Owusu Bempah the young Abo or Mano, Dia, Abdome, a party, no, according to the spiritual, and Tino, a Gufurino, Owusu Bempah on the party name God, because party full of in the Bonaya, party full of Bunny Boom, one funny to a boom mano, one Bulu, one gin and tomb, one Mokasaka, Satia, Owusu Bempah. Into Owusu Bempah adibe senimu ya udie wonimu so ma GH ana wasungusu a wutie busuafo na ye mo bibia kwa aba e de eba so na wonim se ebre so sei na edwaso hima meje magu ana chese Ghana se beye yinti e na ye nyina ye twahia ye ba bedi hu nkomo abusua enche kra na ye asofofo na wo mo omofia prophecies ahodo no wo mo e de ba na chese nsemu ewom di enimu nyina ne wo mo e ba bekeka na e de ehu ene ahopopo eto e Ghana for so we nyina twaye e wo eye bra ye papa IGP ekufu dampare e ba ye na wo de atu dwa wo kire se ma wo bibiara mehyenkom na saa de ni nyina na e ba so e ya na edi hu atu Ghana de hye nyina so eni nti won pese bi besie nti ma wo bibiara e ma bonte e ma mehyenkom enam so e ma nkom hye we mu nyina no atu etwaye na chese Ghana de ye ya fa ye ntuma pa e de efra eno e na wo ye papa Owusu Bempah so de abetu dwa se wono de se de nyamede ni ye adwuma no na chese nwosra ne kwosoro no nyame asa de ni so ade hunu bi ade ache na ene no enya de a wo bodin se asemesi ana obenti eno e na 2024 abato no wo befa na mom wono de wo de shepa na eto wo mo so ye mampani a wotwa mu John Dramani Mahama ene Alankash na afa ye mampani abedi eche Dr. Mahumba Umiano wono e na chese sankrofo miensen e na wotimi hunu se wo mo e na begina e de ama 2024 abato no nti se wo mo pese wo mo gina na niema ye kama e de ma wo mo de a wo mo menya miye kese pa na wo mo sunwura mpaibo ene akonchire mo esanse anhwe yi a 2024 de besi wo man Ghana mu no ye ne anye ho kra na emom se wo mo kabom na wo mo manyamesum ni nyame asem eba wo mo mu a enya de se bibiboni ebetumi asi na we ni wo kire mu se na ni so ade hunu mu de wo hu ye ne se box kese asi ho na saa miensen a mebo wo mu din mu ba ku din ebo ho na chese enya agro na emom bibi nti wadi ni din no ebesie na bra ne so a wayi ade akire obi abusua ensem wo ye ba bebo awura mu entwe hu simapa ye ba ye de be hyehyes But for your son, so am I baby man, not just a young common no, and only a day Baba so no, not as a Ghana for bisa say, and unti young papa Owusu Bempah, some or Becca ye, a dear say young papa who for damn parents, some or the two, the one tea and nasa sabi, one till he Ghana for so and some would not as a well who say, and near my apumuna walk can the VHR say, a man penny I would share mu John Dramani Mahama, a fair Alankash, and near man penny abedi tree, Dr. Mahmudu Bawumia, woman. Ensa ena sa gine we ejina wo musu ye penu nti wo monka mo e wo mpa wo ya tin sem we ya ntena ho ya bepie mu e wo ye papa prophet Dr. Bednego nchen ye ne ba bebu awuram ne ebisa senti so wo yo sofo akra na amanyosem ne ho behia se odu hu bewuram ana sese ne ne masi kwana wo se obeboa na ne ma eye kama waje nche fafa comment section e ma me monka mo ne ma ye papa akwa aba na ye mfa ye so odi fo ye mo akwa aba de batu ma GH so Amen. Amen. Ye mamuso akwa aba mo ho te say. Nyame adom ye wo ye seche Amen. Amen. Ye ho odi ye papa. Amen. Enya guru. Amen. Amen. Odifo, ense bia beto ya pono so a ye papa Owusu Bempah na chese enim sen ka omo de ye dampare ba ye ya wugu niema bebre nka san komhye etu atwa. Na so e kame akwa ese ye papa san so ade ani so ade hunu bia beto abonten. A wo chire ma wo twa de fa ye amanyosem mu. Wo ye wasofo kra na ehu behia. Sasa niema we nyina no de hu bewure mu ana. Yo, ye da Israel safo Awurade ase. Ade nyina so tumfo se ye gya wosoro. Odi honte wa hine mbra. Na politics and kasa ye mementan ye.
ena asofo no nkom hye no so mentan ye na semu bisa efa senia yen papa Owusu Bempah onyame ema na hode ono so na afamude edu ne so ono so ye ena de no so bebehwe mi hu se enye na nkasa na oye eye bribi na ya ebowura no na ema ne hu na ema ne te na de ne nya ba na esese onka what I say entino sese no empense mu efo manga na no ho asem no akodu so ma se mo mbisa kra na mempesa menka bate ya sori kingdom of God eya ehwo a asem no bi ba ma wo kire wo mra na ado be weni no ni nyina so awurade ma ye hu ai no ka so ene ti sadia ye mbompai ma wo kire wo ne ye bompai wo kire wo se na besa ya fa no na onyame ayi no ebe ye pense ebe kokot ebe ba wo kan ni nyina ye oni cassette wo ono na obefa na ahụhụma wo ba isa nke wo mbeji ga na aboso ni nyina ye tu wo mu so mu ntwen na edu ba bi ni nso no ese ye jawo no mutumi ye adwuma omutumi ye adwuma no wo so wo ye ne ope senya ni onyame aka no ebebem na wo so onyame na esi hene onyame na etu hene enti se yen papa Owusu Bempah ehu a me say wo so osofo Jesus Christ is a mediator obi a honhom bia fa ne bia ye osofo enti ne oketro eye honhom owo honhom oye honam enti so oketro honhom fawa ne ekoso bia obehu obete okrama honhom fawa enti osofo bia ye mediator enti Jesus Christ is a mediator between God and man but obonsam to me ban hope ne bekasa the demons of the gathering and the nekasa say yesu ade na oba haye na ye ho akire nsa woni onyankopon ba no se yedi eno se ne mu yesu nko sayen yo e mo fa yengu prekonum ente na yesu oyobonsam ana dabi sa na nkofo ka benigo ni ahonhon de kasa I am a mediator. If my father is a mediator between God and man, so I am a mediator. So when we talk of a priest, pastors, and they don't understand the meaning of a pastor. A pastor is a priest is a mediator between a trustee and a devotee. God is a trustee, and we humans are devotees. And tell me a mediator between God and man. And you know, all power in heaven and earth has been given unto me. Obia ho modi eduma me ho kwan se metumeche no bisa no efa no fi efa no den obeye. Entino sa honhom bi akokire yen papa Owusu Bempah se ne ebe koso Ghana no mu a enyo no na mum tumi bi ene ekokire no. Na no na meti wo se oho no so abofo no bi ko wura ne dem mo. Eba ho ne why fine na presence of the abofo no ene bi no so fa na de ko wiemu. Enti na no wie nam so na abofo no ye good pa. Na abofo no so ma de ba kwa me bi so Owusu Bempah yesre no. Abofo no ba onka nche abofo no se onfa ne nko Ghana for ministers no wo mu dem wo mu chambers na abofo na mfa na nkwa nkwohwe sika nkrofo ahodo egu nkrofo dem a wo twen ba be politics abofo na mfa na nko ne won asese ne ekoso o man ni mu no abofo na nka nkyere nana enti se abofo no be ka nia ekoso o man ni mu dia ayesa because Awurade asem aba me nchen se ampa onyame na esi hene onyame na eto hene na se wu de uba esi hene na uba ni ye ne opa a wani beji ana amen enti aban we no enye onyame na betum wom na betu wom no watu wom ho de dawo ama mama anya kwa betra so enti mama eno ti akonwa so sese odifo odi atu mama na egusu control man no na asemu a me be mama is not controlling the nation. Na mama obenya massive voting because spirit in the two nyina honhom nyina de kire efuto ma ahonhom aba ne so ye ho yate ho abebo mama nye se ho aba ena me say dan na wo yesa wo so wo bowura mabu no ne ade enti o mbewura massively akufu adu watu ne ho ka hori bi talaza ndori yake enyo nyame na etu no odifo asem bia bemu wa ha enka me beba so na wa yi atu dwa no
Sa Bible say or nye bibia just wadan e dia kire ne nko anu madifo. Enti nka me bebisa se enka ntete na hu se mampani akufo do na ebedi. Enti na mere muso ha na efa na so ayi ano de amaye dada. Na odifo sa de ya bamu. Wo ye osofo a. Nyankopon timi da sa na ema na di e de kire. Enti akoba ne sa no ebehia se osofo do hu be wura ma no semu a. Enti na me say no your dispensation of deceit and lie. What I say? Me obo mamanye se me show na yembo mpai na yendue efi so obi eniwa obo yo man ye amaye na we kura ba no kura na ni de be say ni ote so asema ba ye Owusu Bempah de nsem ni 2 dwa no kan se ya maya muni ya maya ni amaye ho so na ya mompai ya ye hu ne se amamu onu we mu na eden na so afa ni ebehia papa ana wo so di atu so na chese confirmation bia ba mu nda me chese ahunhun bia to me shenkom ahunhun bia to me ahunhun bia ntino menim ono ne de tam odi adwuma na onyame friend na meni ho what you say enso ye hu to me ye hu kwanse ye to me ye bisa ye be hu what you say enti asem o kan no enam chese senkom hye bi ba asem no ena wodi be ye adwuma say ye nyankopon say ye hina o asem no say ye duabo ube otuo ne ehonko ubewu eduabo ne abo enti wo ne edikan say wo say owuo no now if you anya sadia say honhom ne papa o say nya papa o echi no oba bekum no aka say and come say no we say no ena abam enti obetimi hye wonkom no afa chira ba ye adwuma ye honhom na ema nipa ne hye nkom no honhom ne ba be fa chira ye adwuma no wi waka say ma kwa ne hye nkom no sabem abam enti sa na Awurade so say God is watching over his word to perform it sa na onyame ka asem bia obehwe sa asem ne be de ebebem enti ahonhom nyina sua onyankopon sa na tie pepepe ahonhom onyame na ebo tumi nyina enti ansa na onyame be ka say ensuo mra no o so hwe say ensuo na de aba enti ahonhom no so hu say sa na onyame ye de ende na me kofa we so koka we na me manage nkom say ubewu a say me ba bekumu na shaributu ma papa no baby okokobon ho ba me won be ka kire me enye san koto anko wi papa me wo nyankopon nim papa na ntrasio tama san ko je ba so ba be wu no ye papa ye nana emotion pani no o trans san ka wu baby okobon ho ba nyina Awurade de che so ye pa ti papa so san bom pa ma no so na me man nkwatenti o trans sa anko wu enti Ghana for the years obi amfa to the 3 en kom se be bia no 2 minutes en kom be sa 7 be no age ne 2 say ye papa o say ye boni o ono de won hwese bebe so hwese bebe and as say ni prophecy business we bewu be we say bebre aye business ahonhom no na use wo mo de ye sanya wonu so benya ntu ba ni nipa ne ho a so ono so no obedidi what you say and this ano na me hye nkomo a ono so we say asem na waka ne be de ebebem se na akwa no benya no nyam and ahonhom bia so hye nkomo a ono say asem na wa de waka esebem and to trust ahonhom na na ba bekum wo prepra odifu e kame akwa ye say prophecies ana nkom sha hudoi say ye hye nkom papa eno de memu but I kame ye say de enye ne bone no nko na bem adenti ne tesa ayo eyampa o say papa me pese me ntumi ye na bone me pese me ye ena me ye bone ade say tentem o say ade e say straight enu dimu anya won ka say Ghana yan ka say be ka ana Ghana won to be nkan ye ade papa bi yan ka say be aeroplane yan ka say be ship up to now what da so kenu o pade kenu bibini besibe kenu ko ye ntumi ye boat and the bia adwemfi adwemone kuto eno so na sharp the secrets in what you say and no na ade papa ne so no if you say onyame ka kire Samson obayi ni pakese oba be ese and ono anso no ne tumi a afi na busu mu eko ha no what you say ko han say ade no entwa wuti
and ma obi who secret. Essence akono edwaman honhom ena ebogura no efi ne fie. Ente ma wo so water se no hu se we ni weak point no ni onyame aka se nia nkom se fa ne ho no se ne ye be se no ma enya adwuma ne dia ni weak point ni ye ma emma asem embongura no. That is the spirit of succubus and incubus. Upon all the spirit of God na okuta ni nyina no, they were able to infiltrate the spirit of succubus and incubus. Ewura Samson. Enti obi otu jomia enti na chese akono ni sade no abogura no. Enti oba no nhwe so ni oba ni ye nyina ohun so oba na nkasa kase ya soma me se memeyi wo ma ni nyina echi no wanje ende because of the spirit of seduction. Now so no nyame honhom wo de so. Sure. It's a very strong and mighty God. I want to. But you know nyame so man warning. Say umma wo hu secret. Uyuti unumunsa uyese a ebema spirit na wo peso mfanya ho no so na ahoden ene wo ensuma sa wiase tumi na ahoden ukotwa uti na wo ma wiase tumi na ahoden se onyusu fa ye ono ne ope ena sam so eja no ho ena o kire oba ne biribiara ba na enya no what you say enti enya ne sa no ni nyama nyina asai enti no enye so nyame na ama nkom se na mbem ono efiri yankasa enti nkom se papa bia o mesha ama ono wo ena obehwe aye ho adwuma. You have to work out your own salvation, your own blessing. You have to work out of it, because when the good things is coming at the born beba omo be wurem. What you say? Enti nkom se papa bia o mesha ama ono enye easy for them nkom se to come in. Yeah. There's going to be trouble fighting answer into wo and I don't watch it on because I did here on the chiwadie. And the chiwadie na answer obenya unshira no. Also in fact campaign yuti in ye afa no monsa and chreno wo usinto and do ko chere no and no so offer no there. Wodinya. Na odifo yan papa eye na nisuade hunumu anu wo kire mu se box. And na oni a obedi akonya edin ebo ho uzuzu se aye fear and panic and all cause the amagana for because anya waken edane se de na nipa ne ba ko na bedi kan na wo so kire se ba ko na ni din ebo box ne ho wa sheda no de Ghana for adwi edi agwa na se na mekan na yi a kire you I know we have so many spirits which is called the spirit of underworld. And it was spirit of the power of the air, and it was so many spirits, but God tell Peter, onyankopon soma obofobi so nko papa bi o friend Cornelius yo nipa no o how bebre eno eba se uche ade a onyame hirawo eno okogbo afore ni wie no ena odahwa no hu se obeka che se wa afore na oboy no edu onyankopon anim pe eno onyame soma obofo fisoro bai. And to above no buy no beka say ko obeko obi a your friend Peter ho or the house no so and so ho we I know above no we no osanko Peter ho Peter or the nam fisuruba nam different Peter say me we chiwe me na fide o we na ho mu ka say ne amehira so no fa and then Peter sorry o come the adichi na why basa odwen ho na che say ne amehira so nti na che say obi beba Peter ho. And Cornelius nim Peter ho ma angel no bofo no abekire Peter fie Peter so ya akoka kire ne se wo obi beba ho enti so nyame na afrewa ane kasa se masi wate pokwe na we be se na be se no na che se ya suma na nkore na o se nkonya kokodo bodi. Yes. So nyame na afrewa o so nyoka okuda no nyame asoma no okọ nyame asem. Enti ye wakasa bebumu. Te se na David ko wi a ekofa obeyire na ye no so obi wo ngwa bebre wasakofo obi de ene ye kasa bebu a o de ko manipa no. Na David say ene decide ene no say wa. Kai, e fa na yi ni kire.
What you say? Enti nipa miensa beye se. Me de na minimum say NPP government no. Enye onyame ne betu. Woman kasa ene tu omo. Odifo, nsem wo ye papa e de babetu dwe. E kame akoye se wo se ya amaye ni ammere e wo mpaebo mu a de besi Ghana no ye ni nya ho. You ampa eno de enokware because e beba say they say last when na omo vote in. What you say? Because you who say na nkese say mama owini. Sure. Na ahụhụ ni nyina so ye bre omwase. Ye ka che Awurade bre omwase. Anya sanka ne besi ogana anka wompre ne empro chira. Eye de ye call. Eye call court ni. Anka nya court asa we twam na me twam. Ye ko. No betumi no wini. Ena sanso ne beba. Sanso ne beba ne say nia wo mu ka che Owusu Bempah saa if say we nu befa mumu ne mo ye mo to mo de daw. They say mama is controlling the nation. And the beba say we wini, e beba say ye mfa ma. And ye fa ma o de and na and ye be say ye nko. And ye ko no betumi no afa. Antina so se mbom pa e so on kire mu se ene sa honhom ne nyama ye ne beba Ghana no won ye na ntiase ye adwuma wa wini ne ene de mo fama no na so nwe ye de emra na we na wini ne amu ye ni na e kire mo nkese motu mu ho deda motu mu ade so nte de onyame ne bobetu Odifo, eye papa Owusu Bempah, eye ne na montu manasa ne niema a woye wo man Ghana no. Kame ese enkwamsha obehye bi ebam. Eye amamuo mu chese nipa brabo mu ni nyina ebam ema ne si. Eye fine. Enti akoba ne sa no metumi aka ne sa na se Ghana fo adwen chese. Ebi eye papa ye sheda bo ne fo amanyosam. Ye wo nipa bi wo hono mo sa se osofo we de ya bo no de na ma amanyoko we. Anase abo no de na ma nipa simesi ntie wo sofo bi a wono de ye tumi ka se sofo we de wani ya o ya akwa simesi wo. Sofo so enso on de oduru hono mo wani no ebete. Enti ye papa de ebetumi aka ne se ono nso ye bo ne purposely say wo medi agina mu amanyosam ana. Yo, ye the radius, maybe in a minimum say, we call something a zeal. A zeal, no, say, winter, I won't say, obe, they say, oh, papa, fro, no, I throw, say, quarter de brena, or one ya, or the amount, or ya, what catcher. And the time of Owusu Bempah, minimum, and the minimum is zeal. I mean to make us a zeal, or no, yenti or buying in a Juma Potia, or Babaye. What you say? Ena yen hu se ono so no saane ne anani ye de ejemu na no na wode ma ne dia yenim na mom ne oka no de ye hu se eye ade a esi wo honhom ma adadi wo na hunamani ena ono so wehu ena oka ne de ana odi hu adanse ena ya ode kon wanwan baby na on to be kasam no direct no nyame de osoma wa o ma o kasam no direct no ena baby won so be ka se ko kan se enti se na obako kan no e honhom no na be kire se na obako kan what you say na eja won say yes nyame e boy en we de mpanimfo asem wo say ye ma wadwene ne ye nyansa kan mo enti bia na ye papa enam ekufu dan paresem a obeka eni ti na on pese wode asem ebebenti a oye ne sa se be ya obi abetimi abo mpa ya fa ho eno so ne ne no say a good idea na say no or twe o mine adwene aba say me eba be ko ni enti eyampa ye starting pa boni de that yenim ene Awurade a chance say ye trash no man me bibisi o mine mu a ya asem me ni Awurade asem ba me ho ni say ye trash na bibisi o mine mu a ya asem ya asem ni say na je say o de tumi ahode a che yensa o say be de tumi ahode a che nkoko ananum until we have to talk, we have to pray, we have to silence the devil. Ghana is not for any politicians. No. We're to Ghana, and Ghana is created by God, which is our Father, which art in heaven. So no politician will come and control it. It is the church that have to control the nation. But the pastors are more to make us because he has someone more and one from one to make her. They didn't cause to make her. The church have to control the nation, not the nation have to control the church. The church. Wow. Now they say young papa and Sama were the two dre wa boy man penny out the old tram.
John Dramani Mahama any afi Alan Chiramatin any a man penny abedi Dr. Mahmoud Baumia. Say wama kwaya tre say the Trinity no. Very good. And also odi for che muka crowd. Yo say no Alan Chiramantino or no eduru ne so according to the Inshisei Emma NPP program. And this all consistent in Mundia as I say Baumia etcheno. Na onje muma Alan. And a woman Cassan to question woman hold it down. See, and a coso, coso. Woman Cassa, a guso contucho, a papa, a promo. And you know, how can 2 captains rule in a ship? 2 captains cannot rule in a ship. Alan Chamante or no do so according to their party. But I know the home kicker and go. I want to be Mama, want to be in here, though I industrious, but I too low. But by Baumiano, or active. Sure. What I say, or active and charismatic, Obia energy. What I say, and you know, me cry me who say yes, or a Christo Nicranka, me also be Jerem Abon Parman. I say, I say, one man on Umbedi. Baumia. Me who need me pronounce me who need because say a radiation by say me bomb ma ekufado ni almost say okonya accident ni ade wo so ja platform baby no group of them adamo hwe we bi buyer nsem bebre nyama ye ni trust bomb ma no me oni photo ho ni ade nyina but enye Alan Chiramante ne be mo omana yeye enye Baumia ne be ma omana yeye enye mama ne be ma oman ayeye na Yesu Kristo ne be ma omana yeye na chesa biribia no yem papa nsem a waka ye na say wo monya kom kire ne mpaebo ne de ya de say yo wo monya kom kire opeso omma omani nyina ani mbra nia ereba ho te say na ye hu a ya starting mpaebo no na mpaebo no so ba bia edu no hwinu a ye betuma ye because te say na COVID-19 mai erade mayedro o se ompanimfo no bia meka hwie so onipa suro onipa no onipa suro onyankopon entino up to now opening biara mahwehwe na mpanimfo Ghana fo ne erade kura ni boefu Ghana fo mpanimfo no say onu nyame obo so na asase adenya so tufo no wesi wo hene a ohia biribi enyo no wona beko na afa ye moko onipa Ghana wode wani ato foreigners ahokwo so ena wodwe ahokwo no ena wode wani ato obroni so artificial intelligence up to now what's so money no edro na so asamu BBC wo Egypt asase so o da me kire Mose o kasai commande ma yare ne de eyira ekoi up to now ena ha ne ye de ye hu na ato abrofo so ye wo oyire ye wo gold ye wo eso ye mbisa ena abrofo no so abedada ye ni nyama bebre entino se yem papa Owusu Bempah ekasa eno kware na mo hu di adwuma ne de eno de onene asem Ghana fo kire say yem papa ekufu dampare ene ba yem asa enkomse ahodo ni nyina etu etwa ene so ka me akoye say yem papa Owusu Bempah manani atra nani nton efa baby Ghana fo nsem Debi ono na won say ne nti a wo mo so kaseti ane say ono ayi ne hu say ono ne omane odifo. What I say? Now, so Casa, I say, come here, say, yeah, papa Owusu Bempah. Why, dear Jine Muama Ghana for you know, so NPP, Amano Kumoso for. And on the Yanni 3 years. You say, no cranny NPP and Yasem. On the NPP and Yasem say, I say, one in the Bonia. Send ya Ojinemu, whom they to me or the Jinemu, a Casa de Bois party, no. Now, because I say, Okosi National Cathedral, no, name so no, now, what can say, Owusu Bempah Cathedral, yes, you know, one edition, sounds ye. If so, no, all the Humbo for them, party, no, or you or be any or ta party, and he said, now I said, that would be done, and they said, you say, no, what and then I'm so no one, the Abbey party, Nedia, and then that, yes, Yamia sorry, Daya, ye didn't see Amanyankupo, wo Udimu. Enti akese National Cathedral Akufado of our handema Owusu Bempah enti Owusu Bempah di yaw abo omanu dua adume party no
according to the spiritual. And you know, Owusu Bempah on the party name go because party funa eyi ni bonyaye party funa mbu ni biom won fa ni di obu mano won mbulu won jini ntum won mo kasa tia Owusu Bempah into Owusu Bempah ade bi hyenimu yaudie wonimu e wo mampani ho wo mpanifo ne ho odifo na senka sade wonni wo mo atu anama wa chei bibi entwe yi anka misusu senka osofo de Ghana adwen kire se osofo de nke osenka utimi ekọ eye mampani anim sade ya na wona ne kọbẹ na nka wo kire ne se osenka bibi bedi mafa na akoye ne se eduabo no de osofo de senka wo modua wana yo ye biasefo no na wo se duabo and that Prîson mon nome enti wodi yaudie wonimu opa won bi san baby obia odi yaw wo bi san sisi obeka odi yaw efse senia won yi ni boni aye tese won je ndi won je ni mposo yodifo tese won waka naka atrofo difo eye NPP amanyo ko no enti se NPP funa kasa bebere kwa regarding wombu no and no so say on to make us watch no ho fi na so sunsun no watwe no ho afiri na nti betumi abasa no me na afiri ya omu aba ne nko ade ebe ya adwuma say no na afiase ya adwuma and wo a hira obi ha no wan ye papa mana unya ne eze ena nhihye bi nso ho a wokọ hwete say national cathedral yete say ya mpa o say ya tro so mokoto obo wo Israel abesho asase na se sade ni nyina so enye papa enye honhom papa say ya mpa so wakoto obo bi dia enye no kware Ghana fo nyina montie Awurade asemaba ma ya ko hwehwe enti say ya mpa so wakoto obo bi nhia ho dia so obo enye papa the spirit of Medusa enye papa na odifo sese de ekeka kuroi se ye nyina no yetimi eba ebomre bebo mpa ye se nyame hu ye mobo na entokwa eda ye nimu a ebesi wontwam mfiri ho a ya akoma kro ne anokro de migidi se nyame ebeji atu se ye nya yete ye ho ase se o man enye ye ndia kabi na min kabi na ye nya ye po man ye enne na ye to aba una wini a fa wade una wini a fa na mom oyade na nya yebeka ye kanso na wanti a friso na so se ne yebetrase ma wase na wi aza no friso ana se wo mo bai wo se mama ayese why no ma kire no why no wa ni amuso we no ye enyen efe mo de no kura aye do so se ni oye no enti Ghana fo na nkasa wo mo tu wo mo ho ma se Ghana fo na nkasa asuansu no wo se na mama wo no kura no eyese mo ena mumu se no nso bai no wa ye ni ye dia enye obi ene eba be kasa kire obi akire obi biom ni amu ni ye etumu enti se ba omia o sala yo motumu ho ena mo kasa so mugusu tumu ho mugusu ku ena we no so no futu a wode mamo nso a momfa because me hu say I say Owusu Bempah atuomfo akire om kwa mebire ya horo so anwa ye de nwanfa nwanye enti ono so atwe ne ho atwe ne biribi afire ho wo sunsun enti onta wo machi bi ono na mo so wonta nachi onta wo machi odifo nyame si wono a enisi ne wono so enetu hini na se de ekeka kro ne kamia kwa ye se yem papa eye mampeni oti egwam na dodan kwa ekufare ne braso a wo sore so na wo sore so e de na jese nyame besi hini foforo e de ama o man Ghana na jese de beba bia no wutu yamfo se yamfa ne ewo mbia ensom yamfa gidi ensom akoma pa ensom san se de adu nyame na na eyi no ana we enyo nyame na eyi no me so onyame ena etu hene ena esi hene but we de wom na etu wo mo na de ena wotu wo mo ena wa ma obi kwa so ono mra nti ono so nyanya me esi ne dabi ono an enti we de onyame jama ye yankasa ne ye ya we nyo onyame asem o ahene bi o mo be si fi we ne kon emfi Awurade said ye nyame ye Bible na me hu se ono ne ahase ani awie yo enti na wa kire ye se ye ne behwe ne ye mbompai efise onipa bi eni ho a obo be si so man
Ajia. Na kamia kwa say no de aduru no say o man Ghana betumi afa ne ntoma pefra de ejina yen Ghana fo na yen Ghana fo no so say won say Nebuchadnezzar no o say wahine ne ya chemu yetu ya ye ne kika ho say kantete no o but ye hwe no asem na ba say wo mo teso no me wo ye nyina nwatu wo mo ente nyo no nyame na etu wo wo chere say ye mmompa ma wo yen sere ma wo ena mo aba ena no Awurade say me na masre se mo mra ena me de wese hene ena wo ye nya opedi a ma yi me nsefri ho enti no NPP government o nyame yi ne nsefri ho enti so nyame yi ne nsefri ho dia enyo nyame na etu wa na obetu ena wa na okoso na kwan na da ho dia no wo tumi no o wa hoden no ni akrofo afre no ni anipa ne pe no wo de na ba enyo nyame. Wow. What if for the hinter sempa na wodi ye wuramu na ye frase na wo ka bibi e de fa ye the Trinity eno ho ne nkro no ba ye be se obebo wuramu yi e de a kire ye the Israel saforade ase osuna sasira inshan candidate ampa according to ye be research bi ahwe also for a Bible school na most of the school agide aye Trinity Bible College why ya so for bebre akosa school no London University great but from Genesis to Revelation obi eno okuta grade Genesis to Revelation odi for obi eno okuta grade enti wo mo akoji grade Trinity Bible College Bible school so theology ni ye be hwe ni nyina enye theology of the real Trinity, but this is the deception of the false Trinity. Now there's nowhere it is written Trinity in the Bible. The word Trinity is not in the Bible. But we have the three. There are three that bear record in heaven, which is the Father, the Word, and the Holy Spirit. That's the Holy Ghost. The Father, the Son, and the Holy Ghost that bear record. What is the meaning of that? And there are three that bear witness on the earth, which is the water, the blood, and the spirit. So we have spirit, and the Holy Ghost is different. And the Trinity, they thought say human being is a spirit living in the body. And then say who ye honhuma, uti ni pema, who ye honhuma, eye na udidi. Honhum enidi enumunsu, enye enware. I don't know worry. If you are spirit, I don't know worry. Spirit don't marry. And the Trinity Bible College in say, and this is a deception of the Trinity. Will share abrofuna betre before all over the world. Abrofuna kasa they don't understand the Trinity. They don't have the Trinity. They don't possess the Trinity. No, it's a Ghana for us for ne krane binu mo honuma mo possess that Trinity. They don't possess. They don't possess the Trinity. The wisdom said, God possessed me before heaven and the earth was created. The Bible school now, whatever, they don't know what is the Trinity. And this Trinity they are practicing is a theory. And this is a false Trinity. And this our Trinity, a Bible school work on it, a false. Because we have, besides this, how many Trinity we have? Obeka say Trinity. What I said. But the word Trinity is not in the Bible. But here is a case. There are three that bear record. Record means there are three that write the scripture. So there's a scripture that has been written before the foundation of the world. That is the Father, the Word, and the Holy Ghost. And before you can read the Bible, if you don't have the Father, the Son, the Holy Ghost, before the seven hierarchies, after the Father, the Word, and the Holy Ghost, the seal of that record, is the seven angels, the seven hierarchies, the seven spirit of the Lord, and the control. And so the three that
agree ensure moja and home and the woman atras abum anti a agreement on your back. What I say? Until yes, I know. Say Bible school no more na false and deceptive Trinity, which is the Trinity of the world. And the Trinity you will be and you also there. And do business a Trinity, but no government of the Trinity. Okay, Trinity because a Trinity, but when you say Trinity, no, you will be near also there. And it's no son who knew dear Camilla said near my obey the opposite side. Obey the opposite side. And you know me and I as so there. And the Trinity, the Trinity, the three that bear record, that bear witness on the earth. And the Trinity is school in as the graduate pastors PhD in Obioko Bible School Trinity. Trinity now work on a yesterday and yes, Nani bet me about say one more Bible school you been bebre or no more binu nim sanche. There be ebi say na obu Bible school na kasa why no so uncle Bible school. One. Call me and onyai say uncle Bible school. And two. One more translate Bible. Actual Bible, every Bible school so watch Bible no. Na kasa ote Bible na say. Ono say Trinity, unso Trinity wo fam. And Jesus said, I say, the record of God, the testimony of God is greater than the testimony of man. Onyankopon na asem druso nipa asem. Enti yo nipa asem, eni onyankopon asem. Enti oni onyankopon de na asem unto be tiase. Enti bebre akọ Bible school no say, wo ba me ho ma che say, wo ye honhom a oti nipa. Unso de kwa na mfa nko. Enti say no na wo de be ko. Say na wo de be church. And we dey church for the whole world up to now. Which is a deceptive Trinity, which is not the Trinity of heaven, but the Trinity of this world, which is the blood, the water, and the spirit. And the man is a spirit living in the flesh. Man in the spirit, we are spirit, we are God. And the one case we are God. Segana for any na ya macaroni adwen kro bom pa yisre nyame. Obetumi adi bibia che na afeni ne makọ kama de amaya. Yo, enye akumakro ene adwenkro na emom si ebetuma sakradia. Sakra, what is a repentance? Repentance say okọ enim na why de what sign akwachi. Nya wo ye no watwe wo afiri ho. Eno ne sakra. It is say na on say sabri abrofo no esi wo ho for several years. What I say? Ma one sacrifice a primitive era no. But we are still continuing the primitive. And you know, ye who and toy. Now, no, Mr. Roddy said, Christopher Owusu no so aqua, Yabutre, as someone the messenger said, one, and you'll be an obey, and you'll be an Huberton, and you'll be an Opobina, and then you'll be a son of a wife. And then ya Obercas and Parcano, no be Jadino, on Jenny, non Jenny, so I name Yaso Banamicano, Quancha, won't ye, no saying when you find your own any power. One of the women in any part. Yen nana obenya papa. And I train for and I will born for some and they're frafra. And you know, your wage man. Oh, your wage man, now be canon, no waka, no quarry no car. Now, Edu Chabrina, or no name near obey. And this happening, Yeguso can say, repent, Sakra. Oko wechia, once I wechi, now walk away him. Nya wo ye no e na obetwe won afiri ho nwa ye nya ese fata etie eno na betwe de odo biakoe asundwe aide apa na ade a mehu nu se ade a chia wo ye ne hwea enyeye e na ne atere so de enyeye na momasi ma wani ma ho so onyame mbo ho ba amen. Ori for ye sorry sweet dear na fa final was to jama emrantie na wo for musanya adwuma na chese wo mabiri bia wo pesika free ni easy access no ka bibi fa che wo na en sorry yo ye de Awurade ase na no mpa bomu no ahum bebere sorry ene Awurade amaye hu te se na no mebehwe a esoro aye biribi da asem a mehu se Messiah ase na Messiah Yesu no okosoro ede no wo wiem ansa na wen beka say Yesu no ba first no wan gina ndinti ono efina waba. Enti no say na just atru no
nyama no na mehwe no so no wo mo se won wie won adwuma enti wo ba enti nye ye den besa aba asensa enti ahoto na aduro ne de emba na bi se Awurade na de no se kai so wa choro se asase sufo mo nwie enti ne eti ni se obi afanto ni team se wo proud dem anafie na ade enye no de kogu ifa o de kogu bola subuna so anameboa enti ade bi enye papa bi Awurade pia no de ba ifa o de ba asase so enti asase so aye se dade bola enti ade bi aye hu bia eye bola wo nyame ni so cars dan niam ayegu so pre hu na Awurade ni so ye dade bola enti no say na bedum ribi no obeka ni nyina bo no wi awai de wa hye ni nyina enu ti no say baby papa mayako enti no se yem meka sempa ne nkyerem na ne obegye di no yembo na su wagya no ba no konkuru na on sakra na adwene one say sakra ya adwene emranti wana so won paduma obenya botra trase 4-5 years no wa so adwuma no wa professor master and open ne na honhom ni se wo be ma bia say de na nkrofo no kra no se ebedum ribi no okosoa osofodi one day one day ya ebechiro osofodi ya bo kra na de kobo na da se if 2 months se first na 14 years about 7 years about 6 years se about 6 months 6 months na about 3 months se about 2 months and they bedum ribi no 1 month if 1 month eba one day in the course of 40 and they know aturu ni na da ebe saba Roman fathers for work on several years. It was a father. Oh, I didn't know your father. Yako SOS. In Kwanani Goni, a father for it, a sister for the ma. And it was what that I for. Amen. Oh, the million mobile. Oh, yes, you didn't know. And you know, Miss Remo, Mopesa Moti and Kana Motati and Yakos Mibra. Your Mystery TV. Your Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Ye wo nyama bebre wo so ye telephone number bibia wo so anti mystery tv no ye wo facebook so and ye wo youtube and ye wo instagram and sana ye wo twitter mystery tv okoso a ubenya information bibia efa ye preaching media evangelization ye wo ni nyina bi and a Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory yo baby a ye sayare han yen kan keke na mom Awurade oka ne oye na oye ne oka se ya bodua ya to aduro before busum tumi ahom nyama bi ehaw ohia bible nchechiremu ohia unity of the spirit in the bond of peace bibia ohia fi onyame mu no the kingdom of God mu no one say scientists for no wo no ohia bibia so ko fa google entino yenso ye hia bibia ye ko for the kingdom of God. And ye ko bisa and ye ko hwehwe and bebre kwa no so they don't know why it is scientists and they do so ye be kire mo spiritual science technology Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory bibia how sunsun fam bosom be ye tumi or how obre amane petuo kwadanda or yare dom enimguase wo bibia how nipa brabomu no uba the kingdom of God, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. You may know the truth, and the truth shall set you free. Amen. Amen. Owusu for Hana Brema, my idea and come to training and we see ye. Why didn't you ever on the papa comment section? If I am mommy. Now, when him said, Juma de STS say, dear, ya, dear, 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 just him.